Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер жана Байтуу каналынын катталуучулары. Бүгүн 23-январь 2021-жыл Куршап мал базарындабыз. Тагыраак айтканда, бүгүнкү чыгарылыштарда сиздерге букаларды жана эркек торпокторду, ургач торпок жана кунажындарды билип бермекчибиз. Андыктан видеону агына чейин биз менен бирге болуп, лайк басып колдоп туруңуздар. Эгер сиздерде сатылуучу кыймылсыз мүлк, мал мүлк болсо, биздин ушул номерлерге байланышып, YouTube каналына чыгарсаңыздар болот. Байланышыңыздар кызматташууга биз даярбыз иншалла. Азыр ушул бир четтен тарып кете берели. Мыналы эки бука 70 000 сомдон кеми бар дейт. Ага, жаштарычы? 2 жашар букалар экен. Канча бердиң ага? 60тан бердим дейт. Жакшы. 60 000 сомдон бериптир. Ага, канча деп атасыз? 85? 85 000 сом дейт. Жашычы? 2 жашар бука экен, 85 000 сом бериптир мына. 85 000 сом болот экен, кеми бар. Базар канча сурады аба? Базар аркылуу сурады дейт, мына көрүңүздөр. Канчадан болот? Эге канчада? Салам алейкум. 270. 270 000 сом болот экен. Жаштарычы? 1,5 жашар букалар экен, мына караңыздар. Экөөнү 170 000ге берем болот. Жакшы, базарыңыз берсин. Канча болсоңар досум? 60 000 сом кеми бар экен. Жашычы? 1 жашар бука экен. Жакшы, ал жактан дагы чоң букалардан, орто букаларын тартып кетели. Ассаламу алейкум досум, канча досуңар? 65 000 сом. Жашычы? 1 жаш, а? 1 жашар бука дейт. Ассаламу алейкум, ака канча дос? 60 кеми бар. Жашычы? 1,5 жашар бука экен да. Азыр жактан дагы секиден тартып кете берели. Кичинерээк торпоктордон, чоң торпокторду көбүнчө чоң өтө чоңдор тартпай эле кой дейт. Нал экинчиси да букабы? Канча досуңар? 80 кеми бар. 80 000 сом кеми бар. Жашычы? 2 жашар. Беркинсичи? 1 жашар бука экен. Пулу 58 000 сом кеми бар деп экен. Көрүңүздөр. Ака канча дос торпоктор? 55. 1 жашар боллек. 1 жашар боллек эркек торпоктор. 55тен дедиңиз, а? Базар канча сурады мына беркиге? 50 сурады беркиге. Даркын сиделе 55. Даркын сиделе 55 000 сом дейт. 50 000 сомдон сурап атат экен базар. Жакшы ака, рахмат, базарыңыз берсин. Ака канча деп атасыз? 60 деп атам. 60. Байтуу. 60 000 сом кеми бар деп экен. Ака сиз канча деп торпоктордо? 45 000 сомдон дейт мына. Эркек торпоктор. Көрүңүздөр, үчөө тең. Тегиз экен. Азыр жерде дагы канча? Ассаламу алейкум. Канча болот? 100 кем бар dedi. Жок. Канча болот? Нава? O dıykandan al. Канча болот? Дыйканага канча болот? Dıykançılıktan da açtı bunu. 55, 100. Тартпай эле кой дейт, айтып сөйлөбөйт атат. Канча болсо экен? Ассаламу алейкум. 47 000 сом болот экен. 1 жашар боллек торпоктор, а? 1 жашар боллек эркек торпок экен, көрүңүздөр. 47 000 сом кеми бар дейт. Ака канча деп атасыз торпокто? 50 000 кеми бар деп атасыз. 50 000 сом кеми бар деп экен мынаны. Көрүңүздөр. Жакшы ака. Ал жерден дагы кичинекей торпоктор тартып кетели. Торпоктор канча болуп атат экен? Мына эркек торпокторбу? Канча болсо экен кичинекейлер? 35тен. 35 000 сомдон деп атат экен, кеми бар. Базар канча сурады ака? Аркы сурады. Аркы сурады дейт. 35 000 сомдон кеми бар дейт. Эки торпок. Кичинекей торпок экен, көрүңүздөр. Канча? Ассаламу алейкум аба. 50'den de o da. 50 000 сомдон деп атат экен. Tamam var. Кеми бар. Базар канча сурады? 45. 45 сурады. 45 сурады бербедим дейт. Көрүңүздөр. Жакшы торпок экен ал. Ассаламу алейкум ака, канча деп торпокторду? 36 000 сомдон. 33төн. 33төн, 36 000 сомдон болот атат экен. Эркек торпоктор үчүн төртөтөң, а? Кеми бар дейт. Көрүңүздөр, өтө бүгүн торпоктор дагы көп чыгыптыр негизи. Ассаламу алейкум, аба, торпоктор канча деп атасыз? Erkek topu. Эркек торпоктор канча деп атасыз? 35 000 сом болот экен эркек торпокторду. Үчөө 5 тең тегиз эле. Yok. Buna kişi de buna 30'lar.
Narkı 3'e 2'ye 30 mingden. Buna 3'e 35. Mına 3'e 35 ming so'mdan ekan, görünsün. Narkı kişikeyi 30 ming so'mdan kemi var deydi. Görünsün. O qancha do'st sorpoqtorda? 45 dan. Assalomu alaykum aka, qancha? 45 ming so'mdan kemi var deydi. Na. Erkek sorpoqtor. Görünsün. Bugun Qushop bozorda negadir dagı erkek sorpoqtor yaxshi chiqibdir. Assalomu alaykum. Damas qancha do'st sorpoqtorda? 270 kemi var. Erkek sorpoqtor ha? Mına ekoten erkek sorpoqtor 270 ming so'm kemi var deydi. 35 ming so'mdan bo'layotganda. Aka qancha do'st sorpoqdi? 30'dan. 30'dan 30 ming so'mdan deydi. Mına qarangizlar. Mına ikkinchisi. Aka qancha do'st? Erkek sorpoqtor bu? Biri erkek, biri urg'ochi deydi. Qancha bas? 28 ming so'm. Erkegi 35 ming so'm bo'ladi ekan, ko'ringizlar, mana o'ta. Bugun bozorda yaxshi torpoqlar ekan mana. Ko'rinishidagi. Mana torpoq qancha bo'ladi aka? Urg'ochi erkakmi? Urg'ochi torpoq bu. Urg'ochi qator ko'taraylik biz qatoridan. Qancha bu? 35 dan o'tadi. 35 ming so'm. 35 ming so'm deyapti ekan. Mana urg'ochi torpoq bo'yida cho'ng, yaxshi torpoqlar ekan. Hozir nereden? Aka qancha urg'ochi torpoqlar bu? Qanchadan? 30 dan o'tadi. 30 ming so'mdan kami var deyapti ekan, mana ko'ringizlar. Ekoteng ha, tegiz. Tegiz 30 ming so'mdan kemi var deyapti ekan. Urg'ochi torpoqlar yaxshi. Ava qancha do'st torpoqlarda? 30 tane. 30 ming so'mdan deydi. Na, erkak urg'ochi torpoqlar ekoteng. Ekotenglar 30 mingdan. 30 ming so'mdan kemi var deydi. Bozor qancha suradi? 28 dan suraptir, 27 dan. Ko'rasiz. Aka qancha do'st torpoqda? 27 ga bor. Chaylari o'yinlamasmi? Paroda bizna boshlari boshqacha-ku. 27 deydi. Bozor qancha qildi? 23,5 qildi. 23,5, 24 berdi deydi. Yaxshi. Bozorni bersin aka. 29 ga Nerede? beradi. Ava qancha do'st? Sizdanmi? 30 deyapman. 30 ming so'm deyotgan. Urg'ochi torpoq ha? Urg'ochi torpoq 30 ming so'm kemi var deydi. Ko'ringizlar. Yaxshi. Bozor qancha suradi? 27. 27 suradi bermadingiz. Yaxshi. Aka qancha do'st torpoqda? O aka. 32 ming so'm kemi var deyotgan. Mana urg'ochi torpoq. Ko'ringizlar. Gelin tartib qo'yasiz aka. Qo'ya bo'ldi. Qancha torpoq qancha bo'ladi? 350 ming. 350 ming? Qo'ying aka, qancha aytdim. 390 ming desangiz. 150 ming. Baytu va. Vallahi aka. Assalomu alaykum aka, qancha do'st? 40 mingdan? 40 ming so'mdan o'tdi. Bir yashar bo'lak torpoqlar ha? Bir yashar bo'lak torpoqlar ekan. Ko'ringizlar, 40 ming so'mdan deydi. Qaysi torpoqlar sotiladi aka? Nar qancha bo'ladi? 45 ming so'mdan kemi var deydi. 3'e tegiz ha? 3'e tegiz 45 ming so'mdan kemi var ekan. Bir yashar bo'laklar ha? Bir yashar bo'lak ekan torpoqlar. Yaxshi. Aka torpoq qancha do'st? G'unajinmi torpoq bu? G'unajin qancha do'st? 50 ming so'm deyapti ekan mana. Bozor qancha suradi o? 43 ming so'mga bermaydi ekan avoma. Na, hozir bavul tatgan. Ber deb atgan. Bermaydi ekan anasi. Hozir qaptondan ko'rsatib qo'yim. Na, ala tanimal ekan Baytuva. Tanimal mal bo'lib ekan. Bu jana tarsam 50 bo'lib qoladi. Bu jana tarsam 50 ming so'm bo'lib qoladi dedi. Yaxshi. Qancha bo'ladi? Qancha? 40 ming so'm kemi var deydi. Mana, ko'ringizlar. Tartib egasin. Aka men qancha do'st men torpoq bo'lmadim. 36 ming berib. 36 ming berib atchat. Bermedingiz. 40 kam borda do'st. 40 ming so'm kam borda ekan, 36 ming berdi, bermedim deydi. Yaxshi. Bular qancha bo'ldi? Hozir tartma. 40 ming kam borda ekan. Hozir bu yoqdan dağı. Mana bunajim qancha bo'ldi? 52. Bo'z baka? Ha? Kam var da. Bo'z bu deydi. Yo'q, qisir. Qisir ekan. 52 ming so'm kemi var deyotgan. Ava bo'z emasmi? Yo'q, qisir. Qisir qancha do'st? 55. 55 ming so'm deyotgan mana bunajinda. Bozor qancha suradi o? 1 kam 50 suradi. 49 ming so'm surabdi. Ko'ringizlar. Yaxshi. Aka bo'zlar bormi? Yo'q. Qancha do'st? Assalomu alaykum. 50 kam var. 50 ming so'mdan kemi var deyotgan mana bunaj. Yaxshi. Nal bo'z bunajin ekan. Biroq kichkinakay mana, biroq erta chiqqan ekan-da bu xona. Bu qancha puli?
40 bin so'm kemi bor deyot ekan. Nerede boz kunajlar barmı? Var ya mına Qaysi qanchada sava? Mına boz 60 kemi var. 60 bin so'm kemi bor deytna. Boyudagi cho'ng ekan. Can açma. Sımdı can açma ekan. Qaranglar, ana yerda da tishlar ishinde ko'radi, ko'ringizlar. Nal boz kunaj ekan. Qancha deysiz aka? 65 kemi. 65 bin so'm kemi bor deytna. Boz ekan, qaranglar. Shu жазга барып той деген құда қаласа. Артынан да көрсетіп қойын. Мынау боз үйді сатып алып тұр, 83 мыңға сатып алып тұр, азыр боз екен, бір айға алып тұр. Мына бұл қанчан туған, а? Үчен туған. Туса 4-ші сынып тойды. Туса 4-ші сынып тойды екен. Жақсы болып тұр. Базарын жасына бар. Мынау боз құнажын 65 bin so'm kemi bor deyot ekan. Alloga boz ekan. Yaxshi sindi ko'rinadi ekan ko'rinishi. Ava bozor qancha so'radi? 56,5 so'radi. Mana 56,5 so'rabdi, mana boz bunajinga. Aka sizgacha 65 bin so'm kemi bor deydi buldag. Buldag shu o'xshash ala ekan. Boz ekan-da. Bozor qancha so'radi sizga? 60 bin so'radi. Mana bozor 60 bin so'm so'rabdir. Boz bunajinlar. Mana boz bu bunajin? Aka qancha bu? 55 kemi var. 55 bin so'm kemi bor deyot ekan, qaranglar. Qancha jaz bor qiladi aka? May eteklep to'ydi ekan. Yaxshi. Sizga boz baba? Qancha? 62 bin so'm. 62 bin so'm deyot ekan. Boz ekan. Bu jazga qarab o'xshaydi va? Jazga qarab o'xshaydi dem. Cho'ng ekan ichi. Jazga qarab ekan. Ko'rsiz, boz baqa? Qancha deysiz? 65 bin so'm deyot ekan. Qachon tugan bu? Ikincisi içinde. İçindegisi ikincisi bo'lib ekan. Bozor qancha so'radi? Har qanday berib o'tadi. 58, 57. 58, 57 har qanday yuradi ekan. Nal bozoy sotiladi ekan. Qancha bo'lsa aka? 120. 120 bin so'm deyot ekan. 105 ga berib edim. 105 ga berib edim deydi. Qachon tugan aka? 2'de 3'üncüsü. Üçindegisi 3-chi. Qancha süt var? 10 litre. 10 litr süt var. 10 litr süt var ekan. Bir sağan 10 litre. Bir sağanda 10 litr berebe. Bir sağanda 10 litr süt berет ekan. Net biraz tebet ekan. Kamerani sındırıp qo'yasiz, mana shuga ko'p emel qo'yib qo'ydim. Tartpayda qo'yib jelini. Nal uy ko'ringizlar. 80 bin so'm deysizmi? 80 bin so'm. 80 bin so'm kem var ekan. 20 litr süt beradi deydi. Qarangizlar. Çelekte şette. To'yin deb qo'ydi. Chelakda tejet deydi. Viz deb chatgan da, apur bilan. Sayr zeri nerdagilar sayr zeri bitesin deydi. Bozor qancha so'radi? Bozor haqi so'radi deydi. Aqchelin. Tuyelekda az kishika ya? Aytasın da, uçu çıkayla da kaldı. Chayna qoldi deydi. Yaxshi bozor dersin aka. Şeker içinde torpak erkek ekende. İçinde qashqa erkek torpoq deydi. Renganga salib ko'rgandek qilib aytadi. Hurmatli ağalar, ediler sizler bugün Qurshab mal bazarındagi erkek torpoq, buqa, urg'achi torpoq san qunajimlarni ko'ringizlar. Eğer sizlerce sunuş fikirler bolsa kommentariya qoldiringizlar. Kanalga qattalarekler, podpисаться knopkaсын basıp, qo'ng'iroqchani basıp qo'ysangizlar, bizden kelgan videolarni birinchilardan bo'lib ko'rasizlar. Tinchlikda, amonlikda bo'lingizlar.